Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko imirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abacancuro ba FARDC nabo bakaba bagiye ku rubuga rw'intambara. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ibintu byari bicika mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Bacancuro ba FARDC bavuye muri Amerika ndetse na Colombia bagaragaye barimo kurasana n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe amaze kongeraho aremeza yuko abacancuro bagera ku 8 baguye ku rubuga rw'intambara. M23 yabavuniye umuheto. Amakuru kandi aremeza yuko abasirikare ba FARDC barenga 25 bacakiwe matekwa mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka kuri iyi mirwano ikomeye yabereye muri kariya gace kegereye cyane igisagara cya Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Masad Burosi, intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump akaba umujyanama wiwe mu bihugu bya Afrika, yamaze kugera i Doha mu gihugu cya Qatar. Masad Burosi arazwi cyane mu masezerano u Rwanda rwagiranye na Congo n'amasezerano ya Washington. Uyu Masad Burosi, umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze kugera harimo kubera ibiganiro birimo guhuza abarwanyi ba M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru yizewe aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyira igitutu ku barwanyi ba M23 ngo basinye amasezerano y'amahoro n'ubutegetsi bwa Congo. Biravugwa yuko M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Congo barimo kubabwira ko bagomba gusinya vuba na bwangu. Ndetse amakuru aravuga yuko abategetsi ba Congo na zino nyeshyamba za M23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bababwiye yuko batagomba kuva muri Qatar badashyize umukono ku masezerano, ngo bagomba gusinya byanga bikunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse zirasizora, ziravuga yuko aba bagabo bagomba gusinya ndetse bakemeranywa ku masezerano y'amahoro, ngo nta bintu byo gufinata ndetse ngo nta mwanya Amerika igifite. Ni amasezerano y'agatuza, ni amasezerano y'agahato ndetse n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Masad Burosi yigereye i Doha muri Qatar ndetse amakuru aravuga yuko Donald Trump yamubwiye ko agomba gukoresha imbaraga maze M23 n'ubutegetsi bwa Congo bagashyira umukono ku masezerano. Ibyaya masezerano ya Doha nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse turaza no kugaruka ku byaba bigiye kuba mu buseruko bwa Congo mu gihe bigaragara yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukoresha agatuza, ndetse bikagaragara yuko Donald Trump ikimuraje ishinga ari amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko uyu munsi ku igenekerezo rya 17 mu gace ka Minembwe imirwano yiriwe irimo kubica bigacika. Abasirikare b'u Burundi, igisirikare cya FARDC ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu duce dutuwemo n'abanyamurenge. Amakuru yizewe aravuga yuko abanyamurenge bataye izabo. Imihana imwe n'imwe yaturiwe ndetse abaturage benshi bagaragaye barimo kwirukanka bahunga imirwano.
ku mugoroba w'irigenekerezo rya 17 hari drone z'igisirikare cya FARDC zagaragaye mu kirere cya Minembwe, ndetse indege ebyiri zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25 zagaragaye zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Abanyamurenge baravuga yuko barimo gukorerwa jenoside ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, ndetse abanyamurenge baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubica. Amakuru yizewe atugeraho ava mu gisirikare cya FARDC yo aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo guhangana na Twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo ngo kirashaka kwigarurira uduce twose tugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho ndetse n'inyeshyamba za M23 zirongowe na Generali Sultani Makenga. Iby'iyi mirwano ndetse n'inzira y'umusaraba abanyamurenge barimo kunyuramo nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Gusa mbere gato yo kubagezaho aya makuru mbafitiye itangazo rikomeye. Iyakure TV iramenyesha abanywanyi bayo bose ko hari ikibazo gikomeye cyane gikeneye umusada wanyu. Iyakure TV ikeneye inkunga yanyu. Abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri EAC, abari mu bihugu bya Kenya, muri Tanzania ndetse na Uganda, waba afite umusanzu yatera Iyakure TV muri iyi minsi yabikora anyuze kuri iyi nimero iri ku kiganiro. Abaherereye ku mugabane w'Uburayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari muri Aziya nko muri za Korea y'Epfo, abari muri za Katari, muri za Omani ndetse n'abari mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika na Oceania, mwese mushobora gutwerera ibiganiro bya Iyakure TV. Hari ikibazo gikomeye dushaka gukemura, inkunga yanyu irakenewe. Mwakoresha iyi nimero iri muri description cyangwa se iri muri za commentaire. Ibingibi rero turabibashimiye cyane umusada wanyu. Nshuti banywanyi bacu rero, reka tugaruke ku makuru yacu akomeye arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, aho ibintu bikomeje kudogera. Uyu munsi imirwano yiriwe irimo kubica bigacika hagati y'abacancuro ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23. Bwa mbere ku mugaragaro abacancuro ba FARDC bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu gihugu cya Colombia, bageze ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Bano bacancuro barasanye na M23, ivumbi riratumuka. Amakuru yizewe aremeza ko bano bacancuro ngo bari baje kureba uko urugamba rumeze, ndetse ngo bari barimo gupima imbaraga z'abarwanyi ba M23. Ibintu ntabwo byabagendekeye neza. M23 yabavuniye umuheto. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza yuko abacancuro 8 bitabye Imana, abandi benshi bagakomereka. Ni mu gihe abasirikare ba FARDC barenga 25 M23 yabacakiye matekwa. Mu gatondo k'igenekerezo rya 17 imirwano ikomeye cyane nibwo yubuye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe avuga yuko abacancuro barenga 300 bari mu makamyo y'igisirikare cya FARDC, abandi barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, bose bacakiranye n'abarwanyi ba M23 maze bakesurana mu buryo bukomeye. Amakuru aremeza yuko imirwano ikomeye cyane yabereye mu ntera y'ibirometero 5 gusa werekeza neza mu gisagara cya Uvira. Abacancuro ba FARDC rero babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yabacucumye mu buryo bukomeye. Bamwe bagaragaye barimo kwirukanka basubira inyuma, bari mu makamyoneti y'igisirikare cya FARDC. Ndetse amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare ba Kongo na bano bacancuro bagaragaye barimo gupakira ibiziga by'abasirikare babo bari bamaze kugwa ku rubuga rw'intambara muri kariya gace.
abacancuro 8 bitabye Imana ndetse abakomeretse ngo bararenga 15. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano y'uyu munsi yari ikomeye cyane. FARDC yari irimo gukora igerageza ryo gusubiza inyuma M23, ariko ngo abacancuro babonye yuko kurwanya M23 ari nko guhiga umuzi w'urutare, ngo ni ibintu bikomeye cyane kuko M23 yababitsemo ubwoba bwinshi. M23 yabakubise itabababarira ndetse iryo abacancuro baboneye muri kariya gace ngo nakamaramaza. Kuri ubu ngubu rero muri aya masaha y'ijoro amakuru dufite aremeza ko abacancuro bamaze gusubira muri Uvira ndetse imicungararo y'igisagara cya Uvira irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba bwinshi ko M23 ishobora kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ndetse mu minsi ishize M23 yagiye igaba ibitero bikomeye cyane maze igakoraza operasiyo karahabutaka, aho yagiye ifata bimwe mu bikoresho by'abasirikare ba Kongo ndetse n'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 barenga 200 baba baramaze kwinjira muri Uvira, bakaba bambaye imyenda ya gisivile ndetse bakaba barimo gusabota FARDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwoba ni bwose rero muri Uvira nyuma yaho abacancuro bigaragaye yuko ari ibinebwe ndetse ko rwose badashobora kurusyaho ngo basubize inyuma M23. Reka mbibutse yuko ubutegetsi bwa Kongo muri iyi minsi ishize bwazanye abacancuro bagera ku 3,000. Na abacancuro ba Black Water, benshi bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu gihugu cya Colombia. Ni ba bacancuro kabuhariwe abicanyi kabombo barwanye mu ntambara zo muri Iraq, bakarwana muri za Libya, muri Somalia ndetse no muri Sudani. Kongo rero yari yabitabaje kugira ngo baze gusubiza inyuma M23, ariko intare za Sarambwe zabavuniye umuheto. Ikindi cyagaragaye muri iyi mirwano yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira nuko abacancuro ba FARDC bari bambaye imyenda imeze neza nk'iy'abarwanyi ba M23. Abacancuro ba FARDC bari bambaye imyenda imeze nk'iy'abarwanyi ba General Makenga. Ibingibi ngo byari mu buryo bwo kujijisha M23, ariko M23 nayo yamaze kubatahura. Ntabwo byabujije M23 kubavunira umuheto ndetse no kubirukankana ikabasubiza inyuma. Ubungubu rero ikirimo kwibazwa nukungene FARDC yamaze gutakaza za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika kuri bano bacancuro mu gihe yari yizeye yuko bazasubiza inyuma M23, ariko ndababwiza ukuri bano bacancuro n'abanyabwoba, bano bacancuro n'ibinebwe. Abababonye barimo kwirukanka baremeza neza ko bamwe mu bacancuro bataye intwaro zabo ndetse bamwe bakaba birukanse n'amaguru kibuno mamaguru barimo gukiza amagara yabo ubw'intare za Sarambwe zari zibacanyeho umuriro. Ibingibi rero birerekana ko nta munyamahanga uzaza gupfira muri Kongo, nta munyamahanga uzaza gupfira Kisekedi mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazana bose ni ugukusanya amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, kandi Kisekedi nawe yamaze kwerekana ko rwose mu gutanga amafaranga ari ibintu byiwe. Kisekedi arimo gutanga za miliyoni yizeye yuko urugamba azarutsinda, ariko intare za Sarambwe zirimo kumuhinyuza. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa karindwi umujyanama wa Perezida Donald Trump Bwana Masad Burosi yamaze kugera i Doha mu gihugu cya Katari, harimo kubera ibiganiro bya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Uyu mujyanama ukomeye wa Perezida Donald Trump ndetse akaba na ba mwana wiwe kuko abana babo bashyingiranywe, yamaze kugera i Doha muri Katari kugira ngo ashyire igitutu kuri M23 ndetse no ku butegetsi bwa Kongo basinye amasezerano.
ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo na M23 bamaze iminsi barimo kuganira i Doha muri Qatar, ariko ngo ntacyo barimo kugeraho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse zirashega. Amerika yarakaye ndetse Donald Trump yohereje Masad Burosi kugira ngo ajye gushyira igitutu ku butegetsi bwa Kongo ndetse no ku barwanyi ba M23 ngo bagomba gusinya amasezerano byanga bikunda. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko aya masezerano ari amasezerano y'agatuza, ni amasezerano y'imbaraga ndetse n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. M23 ubwayo ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo ntabwo barimo kumvikana, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kubahatira gushyira umukono ku masezerano. Ni ibintu rero bigaragaza yuko n'ubundi ntacyo bizatanga, kuko M23 n'ubutegetsi bwa Kongo nta bushake bwo gusinya ku masezerano bafite rwose. Ntabwo barimo kumvikana, nta ngingo n'imwe barimo kumvikana, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kubashyiraho agatuza ngo bagomba gusinya byanga bikunda. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru bikomeye. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo aremeza neza ko Bwana Masad Burosi yageze i Doha muri Qatar afite ubutumwa bukomeye bwa Perezida Donald Trump. Ndetse abanyamerika bagize itsinda rikomeye cyane nabo bamaze iminsi i Doha muri Qatar, aho barimo gukoresha imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashyire igitutu ku butegetsi bwa Kongo na M23 maze basinye amasezerano y'amahoro. Abigweza ibya politike baravuga ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukora ntacyo bizageraho rwose. Nubwo basinya amasezerano, ni amasezerano y'agatuza, ni amasezerano y'agahato, ni amasezerano M23 itishimiye, ndetse ni n'amasezerano ubutegetsi bwa Kongo butishimiye. Gusa icyamaze kumenyekana nuko mu mpera z'iki cyumweru amasezerano agomba gushyirwaho umukono. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye ziravuga yuko nta mwanya wo gukomeza gutakaza. Abategetsi ba Kongo bari Doha bagomba kuvayo basinye ku masezerano, ndetse n'abahagarariye M23 bamaze kumenyeshwa yuko batagomba kuva Doha ngo bazavayo basinye byanga bikunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibahagaze ku gakanu, zirababwira ko bagomba gusinya byanga bikunda, bagasinya ku bw'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aya masezerano barimo kuganiraho i Doha mu gihugu cya Qatar, M23 ivuga yuko igomba guhabwa imyaka 8 ikarongora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bubikozwe. Muri aya masezerano kandi ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko M23 igomba kuva mu bice byose yigaruriye ikava mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. M23 nayo ikababwira iti nimuvuge muvuye aho, twahafashe kubera imbaraga z'umuheto, nta nubwo tugomba kuhava. Ntabwo rero impande zombi zirimo kumvikana. M23 ikavuga yuko abantu bayo bose bafunzwe bazizwa kuba muri M23 bagomba gufungurwa. Ubutegetsi bwa Kongo bukabitera utwatsi, bukavuga yuko buzafungura umuntu umwe umwe hakurikijwe ibyo arimo kuregwa. Muri aya masezerano kandi hari ingingo nyinshi M23 itumvikanaho n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibingibi rero bikerekana yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo zirimo kubashyiraho igitutu ngo basinye kuri aya masezerano, rwose nubwo bayasinya ntabwo azubahirizwa. Amakuru arimo kongeraho ndetse ibirimo kugaragara ku rubuga rw'intambara birerekana ahubwo ko intambara ikomeye ari igiye kwaduka mu buseruko bwa Kongo. Ndababwiza ukuri, intambara ikomeye niyo igiye kuba mu buseruko bwa Kongo. M23 na FARDC bagiye gukocorana mu buryo bukomeye.
iby'ibiganiro bya Doha rwose ntacyo bizageraho, kumvikana byarananiranye. Aho ibintu bigeze, M23 na FARDC bagomba gukemura ibibazo byabo mu buryo bwa gisirikare, bagomba gukocorana hakagaragara utsinze ubundi, ndetse ngo bagomba kurwana byanga bikunda, kuko muri iyi minsi bombi bamaze iminsi baramforusa ibirindiro byabo. Abasirikare benshi ba FARDC bafite intwaro zikomeye bamaze iminsi barimo kujya mu birindiro byabo, ndetse M23 nayo imaze iminsi irimo kwinjiza abarwanyi benshi, kandi biragaragara yuko impande zombi ziryamiye amajanja ziteguye gukocorana umunota ku wundi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, ni imirwano ikomeye cyane yiriwe mu gace ka Minembwe. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 imirwano ikomeye cyane yiriwe mu gace ka Minembwe. Abasirikare b'u Burundi FARDC ndetse n'abazarendo barashe imihana myinshi y'abanyamurenge. Abanyamurenge biriwe barimo gutabaza bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubica. Benshi bagaragaye barimo guhunga, ndetse amakuru yakemeza yuko indege za FARDC zarashe mu mihana y'abaturage. Indege ebyiri za Sukoyi ku mugoroba w'igenekerezo rya 17 zagaragaye mu kirere cya Minembwe zirimo kumisha urufaya rw'amabombe. Hari za drone z'intambara kandi zagaragaye mu gace ka Minembwe. Amakuru dufite aremeza ko izi ndege z'igisirikare cya Kongo zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero gikomeje gutanga ikirere cyacyo ndetse n'ubutaka bw'u Burundi, aho birimo gukoreshwa mu kugaba ibitero kuri M23 cyane cyane mu gace ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Hiriwe rero imirwano ikomeye cyane, ndetse abanyamurenge barimo gutabaza bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubica, ndetse ko ikirimo kubakorerwa ari jenoside.